Pamirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karangasem mualing limbakang toya bersih majeng krama ring Banjar Dinas Bukit Jatu, Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem. Ring tanggal 21 Oktober BPBD mualing limbakang toya bersih majeng kramene santukan nampenin krisis toya ring tengahing sasih panas sekadi mangkin. Kalak BPBD Karangasem ide bagus ketut arimbawa ngodarang, panglimbakan toyo bersih puniki muali kemarkiang anutin saking kuentenan surat permohonan saking Kepala Desa Seraya Timur, santukan ring widangan ipun kantun ngarepin kekeringan, sangkaning pengrauh sasih panes sani sampun suwe memarki. Panglimbakan toyo bersih kemarkiang ring galah semeng, sani kagenahang ring cupang umum. Toya sane kalimbakang kantos 5 tali liter anggen ngawawahin pai ketandane sayaga ngelimbakang toya majang kramel sane muatang toya yening sampun wenten permohonan ngeranjing ke BPBD saking pai ketan desa napi malih ring tengahing sasi panas kadi mangkin. Sadurungyane BPBD taler sampun ngelimbakang toya bersih ngangge mobil tangki duen BPBD kantos 5 tali liter. Toya sane kalimbakang inucap angkin hakingin pabuat petang dase kepala keluarga antuk 100 jadi kramel. Kaparananda bali pos nguningayang.